President wa tene Uhuru Muigai Kenyatta augite marecemba gutigirira mihango yothe ya uikia na utari wa kura bururi-ini wa South Africa ni irathie na mbere wega. So we have people in every part of this country. So we are just here, but we do have teams across the country. So we should be able to get a relatively good view of the country and what has happened throughout the country. An even view. Okay. Yeah. Uhuru gite ngwataniro ya mabũrũri ma Afrika ni tumite arugamiriri 69 aria manyagite matura-ini 19 ma bũrũri uyu niguo gutigirira ithurano ici ni igukorwo na maumirira mari na waragania. African Union, we have 65 observers who are across the 9 provinces of South Africa. Githurano giki nikio kiri na kihitahitano kinene makiria guku kiama kia ANC nikio African National Congress giking'ethanirwo nakio ni kiama kia DA kiria ni Democratic Alliance na ciama ingi ta rita riri kiama kia ANC gikioneka gutindikwo muno ari rita ria mbere kwa ihinda ria miaka 30 kuma riria kiama giki kiaingirire utongoria-ini mwaka-ini wa 1994 kuringana na maumirira ma gicunji kia 19 hari igana kia maumirira ma kura iria itaritwo kiama kia ANC nikio githiete na mbere na gutongoria. Aikia kura milioni 28 nio mandikithitie guikia kura na mihango ya utari ni irathie na mbere kuri maumirira matanyitwo kwanirirwo mbere ya muthi wa kiumia. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua Waboshi.